لهلاکی دن جوکی ده هنزانن مجور راگاند کو شانده که ج دستلات شامی هاتبو باجار حسکی او شانده جهلا فرمانداریا گشتیا قصده و یپجی و هاتبو پیشوازی کرن ناوروکا وداخیانی مشوره بحث کرکونگی خالن تکلداری گشتی سوریه هاتبون نقاش کردن لسروی که فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی لگل المونیتور هناك خال اشکره کربون او گوت کو لسبی شاندیا دسلاتا شامیره هاتیه لحف کرن کو ریوبریا بنداوا تشرینی مینا خوب مینا حتا کو لحف کرنک دما پیش بیکوره یعنی حتا لحف کرنکی دما پیش هر وکی افجی آنیا زمان دبیجه کو لحف کرنا کو کارمندین بنداوا تشرینی جی لسر کاری خواه بمینن و خباتا خواه یا لبنداوا تشرینی بردوام بکنن. تێکلزانی ناوەڕۆکە هەفدیتنا دوه لەگەل شاندەیە دەسڵاتە شامی هەن ئاگاهی هاتنە پارڤەکردن فەرمانداری قەسەدی مەزلوم عەبدی لەگەل ماڵپەرە ئەلمۆنیتۆر ئەمریکی بەحسا ڕێکەفتنا ji بۆ بەنداوا تشینê kiriye û gotiye me bê desthlata Şamê re li hev kir ku rêveberiya bendava tişinê weke xwe bimîne heta ku li hevkirinekî dawî pêk were. Herwiha Mezlûm Ebdî ev jî gotiye rêkeftina tişrînê du aliya aliyê yekê taybet e bi bendavê û duwê çarçoveyê de her du aliyan li ser mayîna karmendên bendavê ji bo dewamiya karkirinê jî li hev kirine. Aliyê duyemîn yê rêkeftinê leşkerî ye. Her du alî li ser vekşîna hêzan ji bo cihê wan li hev kirine. Yanî hêzên Qesedê ji Rojhilatê Sûriyê vekşîn û hêzên Desthlata Şamê di navbera hêzên Qesedê û komên çeteyên girêdayî Tirkiye bêne bicî kirin.